салом алейкум дӯстони азиз, ина боз як хонаи дигар ёфтем. Инам дача боринай 8 сотиқ замин дора. Ина ҳамаи чи коридагия, картишка, помидорам дора, бодрингам коридагия, бодрингам дора. Бо метавонед ки мақсад чеснок, ҳамаи чизе ки барои ина хушрӯ кардагиан. 8 сотиқ заминай бародарои азиз. Ина ҳозир ман як чиз дигара нишонтон метавам. Иҷаш бо ина инҷа 4 сотиқ замини дигаш ина. Инҷа 4 сотиқ замини дигаш холиай. Иҷода любой чӣ мекорӣ? Иро ҳозир нарх навошам мефаҳмем, бо шумода мегем. Зинда бошен. Ина марҳамат, касе дар ин хали дачаҳо дар кор бошам, марҳамат. Занг мезанен, алоқа мебурен, инҷода мегирем. Нам бы вот эта беседка, все. Веди, чисто знать, что нас никто не выгоняет, никто не скажет, что... Меня лишили телефона, огорода лишили. Почему? А только операция сделана. Ага. Анаи хонарам Новогородская область, город Боровичи. Иҷа ҳама дачоан, ина марҳамат кунед бародарои азиз, бо нархи арзон ҳамаам ёра харида метавонед.